Usembut Menteri Ramba Kajela ubak kami akatanat PWD Route subak Preston Tensong haka shipho terik jeliu ula kerpat ya kong bindas im bahkan sange no ya jingsyak ngan bat pentik naru baka sorkar kan shimkia banyakren bat ka sorkar pedeng na ka benta ban pelait no ya mang tingka basis pak klur ban shnapen he ya surak ba arpo kilometer na nongpo sya umden kumju ya surak ba lai pendai kilometer na umden shalom nongrin kani kajing pular jong uniu menteri kelawan long ru hadin bakalong kumi ka kong bindas iem kabadai nakasnong umden ribhoy district kala beteng ban pelong ya kajing ki syak ngan menta lasan singi kenti bandawa ban snat ma ya kasurak nongpo umden syadu sunapur kabalajat rathai habakren syakila pathai kubor ubat tensong ula pentib ha ubnai luber arjar arpusau kasorkar jela kalada banpha da kajing tho sya kasorkar India lingba ka North Eastern Council NEC ha ka Ministry for Development of the North Eastern Region DONER na kabenta ban pelat ya kasong jingarap pisa na kabenta ban snapen he ya kasurak ba arpo kilometer na nongpo sya umden ha ka jinglot ka bankot sya kal sanpuway hadu sanpu ar klur tingka ka jingpen kre ya ka detailed project report DPR kelayat syakman bat hai kini ki khindiat singi ki banwan ngangai bangin la ban IT no ya ka DPR sya ka tanat planning bat hadin ngin sapha sya ka NEC bat ka NEC kan sapha sya ka DONER ong uba Preston kata da ka baong ru mga haringkat menteri ramba ka jela ngin salet banyak kendu ya menteri ka DONER ringkat bat ki officer jong ka ministry kenang ban penbon na ka benta ban pelait no mardor ya ka mangtingka na ka benta ka ni ka project Ula ongru baka sorkar kala terwa nakabenta ban penkelano ya kesurok nanong po sya umden sya ka intermediate lane omsyu kum ka single lane namar bakilada ban bu jingkain lupa ha ka bayade baka jingdon jengki kali tibayat lingba ha ka nikathan nalor kata uba Preston ula pentip ru baka skim ha ka bayade baka kala ka baar jong project na umden shalom nongrim live pendai kilometer kaban penyaso bat ka national highway hadu bernihan kadai kabaladap lupa ban syak kentup ha ka PMG SY3 ha ka jinglot kaban kot syak ka sanpo hadu sanpo ar klur tingka halor kani nakalyang ka kong bindas im kelapen bet triang bat dawa naka sorkar ban ada ka work order bakan weng no ya ka jingaki ka kong bindas kalayo ru ya ka jingkarsya na ubabun balang nadu ka seng KSU hito seng long kumi ka umden bat kiwe Jangan jong i kong seip alor kajing kediman ke jong i kawidei bat kanika ban penbha ban repair ban le bahai kanika surok kapingi ong ka surok nongpo umden sunapur kanika subject ang sya kapinga kren la pun bun telikisnet dengan sotanat sibun ka concern jong ini kong iba haka bakadu iwan kenang sesulong bandro susu ya attention jong ke government haka ba ilasdang kediat telikis ni ban syak tengan bat na kaliang jong ka department hari sang ilapha kubor lamba jong engineer ilapha lamba jong ka district administration ban pensyai halor ka status laneka koi haka nuk benta ka bidai bat kanika surok nang tena nokpo Shaumden Basunapur de menna mensengiru amisya nakaliang jonga ngala invite na komentapa inwan banyak kedua bangan nang batai susu kenrei imsyem lala banwan imsyem pediang banwan kenrei kam lai kabang ngakwa kolong ban persyai nakaliang jong ke department nakaliang jong ke sorkar hakabedei bat kanika position jong kanika surok na nongpo umden bat kaban connect ru syadu sunapur bat kaban connect ru ban mi syate syapo syapok baniat dekani ke subjek komopi nadu u ar hajar hatra ar hajar hai hakin syang la propose akalis kabangi ong ka pak skim jong ka World Bank nila prioritize kilabu denrei hakabakadu namar ban nakaliang jong ka World Bank
ka ai yang i tang si hajar klur hakawidei bat ke root sector te ka ai ka bami nang ta kalong ba kan ni kesurok napo nongpo umden sunapur ka World Bank ka ong tongin ya pet pat ha ka face ka ba haga ba ka face ka ba hadu umta ka patsdak tang ba slab shu ka face pa kan sasdak te UMLA jongka nongpo MDC kiwe ki leaders jok ka area ro kijuan nakapo sakapor ban kerpat bat pen sngew hanga bat ngalawan ru la arsin laisin sakita kangi i bakal long sisa ka badon kam adu kata-kata dengan itu ya pi ha une ubnai ubalai kebeladep ha une ubnai ubalai don bok ba kadon kaneka budget allocation na kalian jongka Ministry of Donor hakaba khadu ngilala ia kaban penrum ia kaneka project hapo ke priority list kabanengkong ba ia kaneka surok insna nadu nongpo hadu ha umden kabadon kumba arpo kilometer ye te hadin nang tu kawan no election te nang ta na kalian jongka ministry ka ong ba nginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te kasakut te menta ka status jong kane ngakwa ban YouTube dak pasai kalong ba ya ka DPR na kaliang da department kala penkre dengan kremen scam balakum no lada mendai mentak tayo hakane katayo kamawan ngilala ban pa iya ka DPR siap planning department bat ka planning department ka sapha iya ka DPR syate syapo Delhi Syaka Ministry of Donor leng ba jong ka NEC leng ba jong ka NEC khnang ba kinyo ban ai sanction status jong kanika surok kabade na umden hadu na nongpo hadu ha umden kabapoi arpo kilometer nanta susu na lor ka umden ya sakmat kabat poi sakumba lai phokra kilometer lai phokra lai punai kilometer bat kata pada kaban mi sendon bat connect bat ka bernihat nama syate dang bun kisnong gitau kiba idon kam kiba hap bat penhai ka surok te yakane ru nganyo thu ipi lai phokra hadu lai punai kilometer ngila de penrung yakane ru hapo ka PMJ SY3 bat ia ka DPR ka ladep ngakermen scam ha kaneka tayo ka bamta hapo Delhi kin syong meeting ha ka ban finalize ia ka DPR pat ru pan ai ka sanction te kane kan poi lakum no kum nuru num dunai ka san thoklot bat katu ka banan nokpo humden kan num duna lakum no san wai hadu san po arklor te ka jingmun toy ka bakrao kolong bakane ke area porokoi la dengan la ban pendet ya kan ke project kalau ke jimentoy ke berau ke jikir ku gitu ke area gitu ke snong kita ke bedon gitu ke area berkoi but what ya ka umden ya ke snong umden ter gitu ke wei ku ke snong marjan kan long ke jimentoy nama la dak kwa ban le chagawati let's say kin ram dot kam shu ban wan pai siapo nongpo nama ke jingai da ka bekiyat bet na umden let's say ban mi sebenarnya kaban poi tang kum bang ong phim ne lai phokra kilometer la poi sebernihat nang ta la poi jugati katakan lo ke jikir ku ka bakrao hanre le kiwan pai na umden sanong po bat nang ta nanong po seberni kabah lam no ke jikir jangai ka poi biang sukum lai phok kilometer nanong po aberni kamut kan at total pro kan poi ko ba mduna ya ka san phok kilometer den re le ki yak no na umden direct ban mi sete sebernihan kabamutkan poi satang ko balai phokra la ne lai phokundai kilometer kajing mutoy ka bakrao ya ki pajba jong katu ke area pro koi te na kata kadao ka bangakwa ban ong hangne ni na ka sorka ni chimkia ya kane ke area ya kane ke project bro arteli ka way lembaga donor ka banyi ong kan nesit scheme bar ka ba ka badai ka PMJ 3 ya kaba ngin tang shuyo ay ka sanction ngin sakot ya kitena baru ngin yo ban pentrei
ya kan ka projek ka bahe bat ka ban long ka jikur ku ka kraw ku mang oi pi ya ka ribhoi barok ka wei bat kum ju kham tam en ya kitu ki snong ki thau kitu ki area ki ba marjan ki ba don cha kitu ki than bat kan long ru ka jikur ku ba ban mi hasunapur ngamar ban mi hasunapur la don ba ka cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bingi om ka lum nong rim kan mi dare siapo hasunapur tegi brio jong ni kitu ki area kila ban ya ban le hasunapur lan he kila ru ya ka ban wan ban mi sabernihat ban le siapo ngodi te ka banga kerpat menta ka kenti kalong ya ikong siem iba hadu menta idang beteng ya ke jisa dengan ke jongi nakaliang joga sorkar nakaliang jonga komu deputy CM wa petru ya ketudi bat ngakerpat kolong ba insngobha ban call off no ya kan ke jisa dengan ke jongi lani ladi impat ngutu impat syai impat uhun ya ke ka pengakren ngalong uba pediang ngobha ke jikhan ke ple bila ban wan kendu yang hak kendu no por halor jom kan ka project lain halor jom kan ke isu ke ba i hap ya kaban ya kan ke lebdi ya kaban syatkan ya ladi te kumta na kaliang jom ke surkar na kaliang jom ka tenat pludi na kwa ban kerpat sesisin bat ya i pai inskop ha ya kaban call off no ya kan ka program ko jom i bat idon kamru ban perkhat ya ka ko ka khia la jok bat ru mdei tang ya ka ko ka khia kan ni ka long kum ka ji pensai pat ba jongi na ka liang ka sorkar ba in sotu ba kan ni ka kam kala ya sya prang kala ya sya kaman ten rai bin ong pat de subu ba em ni kwa no ban dei ban pat rai no menta ya ka tangan ya tu ipi ngin nam la ban le ya kata lano ru ngamar ka proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya sa tender hadin jo ka tender kamut ngin sa ai ka work order bat dang ta ki company kino ki bayo lani ki kontraktor kino ki bayo kin sasdang ya ka kam hapo ka jing pe jing pi jong ka beauty road ha ka jela ka jami kata ka banga syuka ban pen syai kapan pen sotu pai ba ha ka dengan por na kalian jangan kublai shibon ya ke jing lakai ke surga ban ayah ka insurance na bertang Irai na kalian jangan pada sasisen na ong ba ngampat la ban weng ya kene ka jing ya ki ke jangan la da ngampat yo ya kata ka insurance ha ka ti ka balong kum ka promise na ke surga syanga dengan ngampat la ban weng ka ngadai ban yo ya kata namar ngampat tip ya kata namar kamdan na ti jangan ha ka insurance ngamtip kadang yang kata ka bakila krian ka social media namar na kalian jangan ngampat tip ngampat yo ngampat mat ngampat page nagkata-gata mo ngampat la ban weng ya kan ka jing ya ki na kalian jangan kublai shibon kalian juga nggak kuat bikin ayah ke juga ayah ke insurance nak kata haga tu kata nggak dashin ya ikan namar balai bang orang kita ngam dan jishin ya isu ya ke sarkar jungi namar kalau tok ini lah pun sen nak kata kadau kadai ban ayah ke ketiga juga kenang pangan shin ya kan dia ke sarkar jela ke jungi ngan sampai dia kata ke jingto jong ki naga kalian juga sarkar hangkal ada ngalayu ibang ngalahun ya ke jingto ke jungi ngan weng ya ke mentangan weng ya ke ba kibabun kibalang kibaik kibaton gijanga kumta ngasngaw ban ay kajing kublay ka ba kerpang ya pi baro ublay unang kerku ya pi ba pinang yo kamet ka bakot ka bakya ba pinang gan kajing ya ik kajing ya tali kum ba pi pen i ka ne kasni kajing ya ik kajing ya tali kalong ka bon na ka banta kajing ya le ka jonga kumta ha ka ne ka por nga pan pau sya pi kipat ba ki bayadon ha ka ne ka jaga haka bagi doktor kiwan ban penbor yang aban le hospital henry nga yatu ya pi
barok ki para baik ki jonga ki hinmen ki baik ki jonga ngawan ban tia hadia po surak om na kabenta ban le tia haki hospital henry ngawan bandawa yaw surak na kabenta ka jing dan kam jong pai ba obabun obalang lada ka sarkar ka kwa bangan mi no nakani ka jaka kadiban ay no mardar ya ka jing dua dawa ka jonga yaw surak ubadai na dan nong po siya sonapor kata kadi ka jing kwa ka jonga ban kran hapadeng jo pi baro koblay shibon